Thokozani balaleli bekhozi FM. Lo khuluma ke ngiphethisile Maseko kolomkhulu we-THO inhlangano yabelaphi bendabuko sise-Johannesburg. Into ebalekile kakhulu balaleli lesifise ukuthi sinikhulumise noma sinirepotele yona ngokuthi ngomgcibelo evikini eliphelile sibe nenhlanganiso nomphakathi yomphathiswa wezempilo udokotela uzweli Mkhize. Udokotela uMkhize kunezinto ezithe kancane nje ukuthi eziningana esizibekile kuyena. Sihlangene naye siyinhlangano ezinkulu kulelizwe zabelaphi i-Traditional Healers Organization nenuphatha nabamele ama-province abaholi bama-province ahlukahlukene. Into ebalekile sivezile sishilo ke ukuthi nina belaphi enisithumile futhi enisebenzayo nihola izifundo ezihlukahlukene kwaZulu Natal. Anijabulanga ngendlela uhulumeni asiphethe ngayo singabelaphi bendabuko. Anijabulanga ekuthenini umengameli umphathiswa nabo bonke nje abaphathiswa abahlukahlukene uma ngabe kuthathwa izinqumo ngentuthuko yomelaphi, intuthuko yemiphakathi, thina njengebelaphi asibuzwa lutho. Asizange uhulumeni akubone kubalekile ukuthi sibe ingcenye yezingxoxo. Kodwa ke esikwaziyo kahle ukuthi uma ngabe kuthiwa kunesikhathi sama-elections noma sekusondele isikhathi sokukhetha abafanele ukuthi basimele eParliament, bahlale ngaso sonke isikhathi basikhumbula singabelaphi bendabuko. Sikushilo ke kungqongqoshe ukuthi kuze ukuthi kulungiseke isithombe sethu nathi sibonakala emphakathini singabanye abahloniphekile futhi abanakelelwe uhulumeni, sizawucela naku okulandelayo. Sitheke sizawucela uhulumeni asisize asupporte umkhankaso wethu wekufundisa nina nonke njengabelaphi kusifunda sakwaZulu Natal, sinifundise ngale COVID-19 noma ukuzwisisa kabanzi ngegciwane le-corona. Sathi kwathina ke sibaholi sihlangene nani nonke baholi bakwaZulu Natal, sizawufisa ukuthi kube nezikolo la khona nizofundiseka khona. Kodwa ke izikolo lezi ngoba phela uhulumeni usiyalile wathi akafuni sibe nezikolo la khona sibhekana khona sihlangana khona. Kuzawufanele ukuthi sisebenzise indlela ezifana nalezi zokuthi sichumane nani ku radio ku Khoza FM noma senze ama video athile aqophiwe azowazi ukuthi alethe lemilayezo lesesemqokwa kuze ukuthi nikwazi ukuthi njengabaholi babelaphi nilungisa kanjani isimo lesi futhi nani nisiphatha kanjani. Sishilo ke ukuthi okunye okulandelayo sifise ukuthi sibe nendlela yokucwaninga. Uhulumeni akhase ucwaningwa kwemithi yesintu. Senzele ukuthi abelaphi laba abathi bayakwazi ukulapha icorona into entsha kangaka sikwazi ukuthi sithi kinina sicela ningakhulumi ngokucwaninga into eningakayazi kahle. Kodwa ke sinohlelo esilungisayo nohulumeni ukuthi sikwazi ukuthi sicwaninge amakhambi eniwalethayo esizowazi ukuthi nathi siba nogalelo kulesifo. Sibuye saqela ke kungqongqoshe ukuthi abelaphi bethu abaningi kulesikhathi esikhuluma ngaso balapha abantu abanganamali ngoba bamisiwe emisebenzini. Uma bafike bakhale bathi abanamali, kwenze ukuthi umlaphi aqhubeke alambe nomndeni wakhe. Nabo futhi abantu abagulayo abagulela kithi manje uthole ukuthi imindeni yabo ayikwazi ukubasupporta ngoba abasebenzi. Kuye bese kuba ingcindezi ke lokho kakhulu kuwe njengomlaphi, njengogobela, njengomholi futhi osendaweni ngoba kufanele ukuthi izinto ezikanjalo zithulelwe wena. Sithe kuze ukuthi sikwazi ukunihlangabeza nimindeni, sikwazi ukunihlangabeza ningogobela futhi nabaholi abakhona esifundeni. Sizawucela ungqongqoshe akhulumisane nomphathiswa wezenhlala kahle nentuthuko kwekuthi kuzwe lonke kwekuthi basisize banikeze nina njengabelaphi
esinaziyo ukuthi nihlale nezigulo eziningi baniphe ukudla ngesilungu okubizwa ngokuthiwa ngama-food parcels kuze ukuthi ningabi nengcindezi kakhulu kokuthi abantu abagulayo nizobaphani kulesikhathi esinzima kangaka nangokuthi nine nidleni ngoba siyazi ukuthi niswele ngendlela emangalisayo. Okunye ke esikubikileke kungqongqoshe sibike indaba yokuthi siyafisa nani futhi siyanazi sikhulume kakhulu nani niyafisa ukuthi nivikeleke kulobhubhane lolu kodwa ke nikhalileke ukuthi aninazo izinsiza kusebenza aninawo ama-gloves aninazo izinto ezibizwa ngama-face mask lezi zinto ezifakwe emakhaleni nasemilomeni kokuthi zivikele ukuthi ningalitholi igciwane aninayo futhi lo ketshezi lo ufuna ukuthi ufake esandleni obizwa ngokuthiwa i-sanitizer. Sathi-ke ungqongqoshe sicela ukuthi nathi asilekelele kokuthi nathi sikwazi ukuba nalezo insiza kusebenza. Sibalileke kakhulukazi saphinde sakhuluma ngokuthi siyamxhasa uhulumeni siyamxhasa umengameli esinyathelweni asithethe ukuthi kuze ukuthi kuvikeleke abantu beNingizimu Afrika siyavumelana naye kokuthi akube khona vele into ekuthiwa i-lockdown ngoba vele bavele basibonisa yona ngamaphephandaba basitshela yona emisakazweni sesitheke nathi sithi kulungileke kodwa ke kuko konke lokho sathi siyacela ke nathi futhi siyazibophezela kokuthi sizakwenza kube siciniseko sokuthi akubi nabantu esizawuthi mabafike kithi sibanyange ngendlela engafanele asengibekise nje uthole ukuthi umuntu uzofika kithi kuzofika abantu bashaya ilayini elingakwazi ukuhlukanisa imitha umuntu ngamunye noma lokho kuzawenza ukuthi kube lula ukuthi abantu bathelelane. Sasho ke ngqongqoshe sazibophezela ukuthi sizawucela abantu abagulayo ukuthi abave bavale ngamaduku emakhaleni bavala imilomo ngamaduku ngoba siyazwisisa ukuthi abantu abanazo izinto ezifana nama-mask kodwa kusetshenziswe lokukhona ku-improviswe ngaloko abanako emakhaya. Sasho ukuthi nendumba yethu sizayenza indawo esisebenzela kuyigodlo sizawenza ukuthi sitshintshe indlela esihlala ngayo sizawuthi umuntu mekefikile si-maintain leyo senze leyo 1 meter ukuthi kube nomkhathi ongangemitha kuya ku-2 meters sizowazi ukuthi singathelelani ngentsholongwane lena nangokuthi futhi singabelaphi sikwazi ukuvala nathi imilomo siphinde sibatshele ukuthi abavale imilomo namakhala ngesikhathi sibahlolela. Sathi masiceda ukuhlolela umuntu noma isiguli leso sizabe sesigeza izandla sibuye sibone esinye isiguli sizibophezele ke nathi ukuthi sizawulwisana nale ntsholongwane sibambisene nohulumeni kodwa sasho ukuthi sicela ukuqhaseka ngoba makungasiqhaswa abelaphi kanti abantu abaningi beza kithi kuba nzima kakhulu ukuthi uhulumeni ayedwa mhlambe futhi nomkhakha wezempilo wesilungu bakwazi ukulwisana nezifo ngoba abantu abaningi bakholelwa into abatshelwa yithi yona ngoba bangabantu abathemba kakhulu amasiko wabo abathemba kakhulu izinyanga zabo. Sasho ke nokuthi thina njengabelaphi asikavali indumba asikavali igodlo siyachubeka siyasebenza mphathiswa kungako sicela ukuthi nisincede ukuthi sikwazi ukuthi sisebenza nje kungabi nenkinga yokuthi sigcine sesitheleleke ngale ntsholongwane. Umphathiswa ke ukuzwisisile lokuthi vele siyasebenza siyazibophezela ukuthi into efana nokuthi wasisa nemigidi angeke siyenze kulesikhathi esibi kangaka sizokwenza kube siciniseko sokuthi lokho sizokubona uma kuphela lo bhubhane le lockdown senzele ukuthi singafaki ingcindezi kumnotho wethu singafaki ingcindezi futhi nasezweni la khona seliphethe kanzima kangaka ngalesifo nokuthi sikwazi ukulekelelana kuze ukuthi impilo yenyanga impilo yagobela impilo yelizwe nebantu balo bonke bakwazi ukuthi baphephe ngoba kuzoba nzima ukuthi bangathelelwa intsholongwane yithi kungako sicela uhulumeni asincedise kuze ukuthi singasitholi sesimeni la khona sithelela abanye abantu. Ungqongqoshe uvumile ke balaleli bokhozi washo futhi bogogo ukuthi
uyazibophezela ngokuthi uzawusiza la khona umnyango wakhe ungakwazi ukusiza khona. Uzabe sefuthi uhlangana nabo nabaphathiswa abanye azocela kubona ukuthi singancedeka kanjani. Uzabe seke uba nomhlangano omunye okhethekile nathi. So sizaliphinde sibuye kuKhozi FM. Sibonge futhi nakudokotela uVVO Mkhize ukuthi banokhozi basiphe isithuba sokuthi sikhona ukukhuluma nani emakhaya. Senzele ukuthi sizokwazi kunitshela futhi ukuthi uthini kungqongqoshe njengoba athi ucela simnikeze isikhathi ayokhulumisana nabaphathiswa akwazi nokubika futhi abikele abamphethe. Siyabonga kakhulu ukuthi nenze isikhathi nisimamele. Siyabonga kakhulu ukuthi nikwazi ukubekezela bogogo futhi nenhlonipho eniyenzile ukuthi ningabonakali seniye indabeni nenzeni nilwa nopresident nilwa Angibingelele msakazi nabalaleli bokhozi. Usolinduku okhulumayo oyisector leader yabelaphi eNingizimu. Kuhle ukuqala nje ngokubonga ungqongqoshe ukhabazela uMavovo ngokuthi asabele ukuba nomhlangano nobuholi babelaphi ezweni ukuze sibeke indlela esibona ngayo nendlela esibona ukuthi singabambisana ngayo singumphakathi wabelaphi nomphakathi wonkana kanye nohulumeni ukuthi sibhekane nalesimo esikusona se-coronavirus. Umhlangano wethu ube mhle waba nemphumela wokuzwana ngokwenhlelo neqhaza elibanjwa ngabelaphi ngoba uMavovo kubeke kwasobala ukuthi abelaphi bendabuko bayavunywa ngokusemthethweni ngokomthetho number 22 ka-2007 njengabelaphi ezweni. Kodwa okusemqoka ukuthi lesimo esikusona isimo esinzima ekungafanele ukuthi njengabelaphi sisibuke njengesimo esibeka ingcindezi kithina kodwa isimo esibeka ingcindezi emphakathini wonke. Uhulumeni wenza wonke amasu anawo ukuvikela impilo yabantu ekufanele nathi njengabelaphi selekelele umphakathi sisizane nohulumeni ozama ukusiza umphakathi. Yikho-ke ngifisa ukusho ngokusobala ukuthi indlela esiyibona ngayo ukuthi abelaphi abakugweme ukubamba imisebenzi ehlanganisa abantu abaningi kodwa senze lokho okusemqoka nokuphuthumayo ukuphephisa izimpilo zabantu nabantu esibonayo ukuthi isimo sabo sidinga ukuthi usizo oluphuthumayo noma sibona ukuthi baney'nkomba zey'nsolo zokuthi eziphathelene ne-coronavirus asingangabazi ukuthi sibathumele emtholampilo phela ukuze bathole usizo oluphuthumayo. Yikho-ke ngisho ukuthi abelaphi bayakhala ukuthi ngokwesimo somnotho bayashayeka kodwa ukubekezela akube khona ngoba isimo lesi esingapha kwamandla ethu ekufanele sinxenxe uNkulunkulu kanye nokhokho ukuthi basisize. Kodwa asizame ukuthi sihambe ngokwemigomo kahulumeni sisebenze ezindumbeni zethu ukusebenza kwethu sigcine imigomo ebekwe uhulumeni nesibalo esingabi siningi. Ngiyabonga msakazi nabaphulaphuli bokhozi. Enkosi.